Mapakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Kumusta nga ilakay? Adda kadimot lang ang tinasingir mo abayad tinateng tayo. Adda, Manungay. di mo saludsuden numano. Siya kung timang idulin. Ay nawaw. Ang mga nukum-kumpurminto manen ti pangigasgastong sam. Awan ka di ti panagtangak mo kanyak, bakit? Ammo kun ti ugalim lakay. Sa bali itan, bakit? Ibagam lang numano, tikas sa pulam, taitad ko. Kita ama. Ang mga nudi mo manen mapupuutan kat maibusto manan. Wan ko naklangarunan. Dagulit kamot. Nasalaw ko ni Pari Ruel di tadalan na itay Mariwena. Panagkunak kat nakasingir mananday jay. Ay nawaw. Kasanumat anaam mo Mari Clara. Wala, tamayat ti isem na. Sapay agbukbukol ti bulsa na maray. Ah? Una niya. Di na mo ngamin kayat nga ibati Mari. Masapul kanumot nga ibulbul sana. Nuapay nga min asan asikat ni mangidulin mare. Inton kon maibus mananday jay. Di namot nga rud kayat Mari. Isok kanun ti makaammo. Ay narigat ti kasta mare. Kasanaw no maibus ti bayad tinatengyaw. Di agbak to zero kayo manan. Adda ka mat, pare Ruel. Agsat naman mat, pare Henry. Kasingsingan mo sa manay, pare. Gusto ka, pare. Kita makat ni, agbukbukol ti bulsak. Sigurado asag sa garibot ti bulsang, pare. Anyak pa nga, pare. Ay, kahit, agpalitsyon ka nga runa na, pare. Uray litsyon manuklang no isaw. Dahil talaga yan. Awan parikot no may papaniti dahil tamanag. Sige, sikanti mapan gumatang. Keep the change, pare. Ay, naman. Agyaman pare Ruel. Naipusan ti harang kay na naman ta, pare Ruel. Sana pare ko tayo ta, pare. Mapantag umata nga. Nangarigam samat ng ti tersina. Masapa pa may. Ituloy tatyag siya ti jay. Mabitla nga ron, supot ko tinabate apulutan ta, pare. Sanan? Agpaluto tanto iti tersina. Wala karon ti plus life, tapno na pagsilaw ta, pare. Sana nakasapulan. Makadaron tayo jay nga uriawan silaw ta. Sikakit di may. Saan ko nga ron nga lain, tapno sa nga supaya may kikaman. Agringan, pare Ruel. Oy, pare. Agringan, tanay. Agsapaman nga yaman. Ay nawaw. Ano orasan? Tsaka mo. Nabati ti silpon ko iti balay. Agawitan pare. Nakaturog naman nga yan iti igit ti talo na yun. Ay, saan pa'y pare? Kasla dakayat ko apapanan. Sa dino pare? Anya nga tanong agpailit Apailit. Mapantag pasyar Namayag matan asaan ta nagpasyar. Awan ka di darami-dami ti garden mo pare. Awan pa, tasan kami pa iba't nakamula pare. Intun sumaruno alawas tulatan. Ay nawaw, sa dino tinagapwam kat bigbigatan Mariwena. Iti ayanda pare Henry Mare. Saan pa'y ngamin anagawid da di Arwel.
Ay, talaga asaan ang matatao ijay balay no adda kwarta nga igem na. Sa dino kay tinagturugan na, Mare? Day tangarod ti jak ang bumare. Awan met ti tao iti ayan da pare Henry. Amangan kit dino ginastos dameten ti bayad tinateng mi. No apay ngamin nga intugot na amin, Siyempre, kayat na amakit-kita dagiti tattao anapuskol ti kwarta nga imbulsana. Day tamat ti paglaingan na, tagpalastog. Ay, awan, Mare. Talaga nga agbak to zero kayo manon, no kasta. Day tangarod ti makauma, mare. Kanayon na nga ibaga asaanen a maulit. Ngamay na, aging gaita, isulat tamot ti mapaspasamak. Ay, sus, sapay nagrigat ti aggarden, Mare. Kontenton samot piman iti adda ka sa saad mi ita. Aggarden, agsingir, no maibos, aggarden manen. Ay, sus, agbambanog kay laang no kasta, Mare. Awam mo nga rod maurnong yo. Awan at talaga taggagatil ti dakulap ni Ruel amangi gastos iti bayad tinateng mi, mare. Ay na, nagmayatan ti biyag mo, Ruel. Sa dino, tinapnapanam iti manu nga aldaw, Dayta ti bagbagakan ka. No adda ti kwartam, ay na, kumkumpurme ti papapanam. Di ka matan matatao dito'y balay. Kasangsangpet ko lang. Di mo pagbasura ang tilapayag ko Di mo ibaga nga inibos mo ti bayad tinateng tayo. Adda pa'y nabati, bakit? Adda pa'y 1,000. Sangaribo laang. Sa dino nga rod tinangipanam iti daduma. Kinan mo? Di ka pa'y agyaman, tadda nabati. Adaangam day talaan. Di bali agmula tayo tumanin bakit? No adda mula tayo, di adda manan may lakaw. Hay, kastalakit din na kanayon. Agbak to zero tayo manan. Hay, makauma ti kasta ang kanayon. Agsingir inton may boss. Back to zero manan. Awan lang pagbaliwan mo ti kastoy akasasaan. At naman ti saludsudak, pare Henry. Ano na ito, Marimina? Sika ti kadwa nila kay ko anang igastos iti kwartana. Husto ak ka de. Uwan, Mari, siya ka raw. Naimbag ka pa'y. Nakaraman ka. Ay nawaw, sana siya ti pangibagami ti kasta. Ni Pari Noel, tinagboluntaryo nga gastos. No apay mat asursurutam amin nga ibaganakan ka. Saan Mari? Tinapuno na. Nilakay mo, tinagpilit. Nag-shot kami dito balay. Hindi kuan. Napan kami di tersena. Sa kami man nagpailay. Ay, nawaw. Apay natin ka pa nagpalaswi na pakay. Apay, awan mat kamok apapanak ika. Imbagak mutken ka ngagmula tayo ita. Saanen, masadutak amapan. Ay nawaw, ita niya aga po. Mapan ka tasi kamot tinalaing amangi gastos iti bayad tinateng tayo. No adda kwartam, apaw! Di ka matatao dito'y balay. Ngam no naibusan, da tao manen ti kakaasing agtrabaho. Gimatangak matiti masapsapol tayo dito balaya. Dakdakkel pa'y ti sinayang mo kwarta, ngam ti ginatang mo para dito'y balay. Manaw ti nyawat mo kanyak, sangaribulaan. Imbes nga adda ti urnong tayo, awanen taginastos mo mat. Ita, ano sam ti agtrabaho asikalaang. Nakamisuot mo't ni Pare Ruel alimabas iti paraangan mi itay, Mariwena. Nagapa kayo ka de? Pinagsasawak piman itay, mare. Apay mo't, Mare? Tamapan kami kanumanin agmula. Anya? Isupay ti makaunta, idijak kayat ti sumurot kan kuana. Anya nga rod ti plano mi itangay, Mare? Kanya-kanya kami latan iti kwarta, mare. Agsapulak-laangan iti pagtrabahwak. Isumot laang, awan ti ganas ang mabambanog nga agtrabaho ijay garden, tawan met nga rod ti pakakitaan na. Dahil lang, tinabatingin na po, bakit? One, numabisin ka, agluto kamot.
Nabanugak anak ipurdiya. Anya, Ano sama? Tasaan laang matasikat ti mabambannog. ang mumata siya lang trabaho di garden. Apay, adi ka nagluto. Ay katano sama? Kas nakunak itayon. Nakipurdiya akmo. Ay, nagregat tagsibog no awan ka bakit? Makabanog. Ano sam kunak lang arudan? Di mo nga minamo ti mangidulin iti kwarta nagrigregatan tayo. Enjoy now, reklamo later. Ay nawaw, apay asi ka lang ti agtrabaho, Ruel. Uwan, narod na nan. Ti asawam ngay. Di na kaya ti tumulong. Apay ka naw. Tsaka mo na nang. Nagadumay bagbaga na. Ay saan na mabalinti kasta? Rumbang tinulong kayo at agasawa kayo nga raud. Anya nga rin ti marami daak no di namat kayat. Bayam, kasaritak tumanday dya awena. No saan kayo nga agmula, anya nga iti ipakan niyo kadagiti ubeng. Agtugaw kayo pa'y nanang. Agyaman na kwena. Anya ti masapul yun, nanang. Imayak ta kayat ka makasarita. No apay mapiman adi mo tulungan nila kay mo agtrabaho. Deserve na day ta, nanang. Ay saan anasaya at ti kasta? Kaasi dagiti ubeng no kasta ti kapanunutam. Siguro kurang manan ti istorya ti asawa kada kayo. Amuyo ka day. Nagsingir idi na palabas abulan. Ngem imbes nga ipadulin na kanyak. Saan? Taginastos da iti konsintidor akumpare na. Anya? Panagkunayo, nanang. Asino mati maayatan at tumulong nga agtrabaho no kasta lang ti asawa? Saan ang matatao dito'y balay no adda kwarta na? Saan nala malagip ti agawid no naibusan? Agtugaw ka, tagsarita ta itinalapat si Carwell. Anya man ang timbasol ko bakit? Imay ni nanang dito'y balay itay. Anya manan ti inistoryam kan kwa na, Siyak manan ti dakas? Una, tas anak mo't na natultulungan. Ang mamarigrigatan da tao. Alisto kang agpatulong kanyak no adda ti trabaho. Ngam no may papan iti kwarta, ay na, awan mati ko nam asaludsoden nak, no anya ti aramiden ta iti bayad tinateng tayo. No, di mo kaya't di saan lang. Basta paggudwan ta tigastos dito balay. Sana mabali na siya klahan? Una, day talagayam. Inal daw samutan nga agungungot ka, Mariwena. Ay, agburak nga rod ti darak, mare. Tunggal mapanunot ko ti inar-aramid day ta arwen. Agsarita kayo manen, Mari. Maurnos yu pa'y mat siguro day ta? Kasano, kat di na aklunan ti kamalina. Iso pa'y laang ti na pride mo. Siyak pa'y laang ti karkaritan na. Ha? Ti ko na siguro akit jak kabailan ti makipurdiya. Kasla napan pa'y ni Nana Yoli iti ayan yu idikalman, Mare. Una, ta incomplete manen ti istorya day ta arwel. Siyak manen ti pinagbalin na adakos. Nakasaritak ni bakit mo idikalman. Kat amam na niya ti kunana kanya cruel. Anya na nang. Di ka kano matatao ijabalayaw no adda kwartam. Saka la kano agawed no naibusan. Tidakas na, kwarta ang nagrigregatan yo piman tigas-gastusan. Imbes nga ipadulin mo kang bakamaw. Nanang. Sikati ka mali anak ko. No siyak ni Wena, talaga sumadutak matlaang ano kasta. Agmula kayaw, inton agsingir kayo. Say-sayagam ti kwarta kadagiti awan kaes-es ka na abanag. No maibaws, back to zero kayo manan. Saan mo takanayon, nanang? Amom anak ko, saan anasaya at tikastang aramidam? No adda ti bayad tinatengyaw, iplano yu analaing Ibang kuyo no isaw, wano saan, usaran nyo apag negosyo, tapno adamat pakakit-kitaan ti pagbambanugan yo.
Ala, uwanan, nanan. Si katiag pa kumbaba, tas ikamat gayam tinagbidot. Agkagatal tidakulap mo amang igastos iti kwarta nagrigregatan niyaw. Ay, nawaw! Di mo gastusan ti kwarta kadagiti banag nga awan met kaasaskan na. Agplano kayo kidi ana imbag kini bakat mo. Iti kasta, kat saan masayang ti kwarta ang nagrigatan nyo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.